kuro a who say what assassin finfin. Okay. What you say? The same kuro ni kuro na nko eho any kuro a eye nkonhye ni firi. Okay. What you say? Eho enso na owenfuo kronkron a oye awurakwa na wode nsam ne bere wiase no. Eho no ofi. Otu kentenkrechi ne dia ko emusudifuo so. Onso oto ne sa empeduo nu baako. Yes, 21. Otu kentenkrechi ni say 21. Oh, edi ko mine ana kuro no sudifuo nso. Oto ye. Na mu se sudifuo ne mpamfuo ahia. Na otu kentenkrechi no fe mi hu se o ma bie nsuo ani wa bura. Esa o mine na wasa si finfin baby a awura kwa ni firi no me hu se emu nipa e ma ne merima e bia gbadagya dia ba no e bia gbadagya no ye yoni e sori tia o ma ni sudifuo okay e fi se me hu se ahohiahia e bi ntu o man no e na ato o man okay me hu se ahokyera e bi ntu o man e na ato o man na me hu se esa mu merima emfra ene merima wona ye yoni ne omutwi momume aye oye ne nyina no wo ye ne nyina e bobna edugu o man sudifuo etiri so what you say me to ase for di for that's about 2022 etimi hu se no o man na was asin finfin baby awra kwa ni free no me hu se emu aye den na aye den man mo aye den kura che 2021 oh aye den dia ba no aye den dia ba no aye den eduane aye den ena sikasa so aye den